rona ke zero male suicide. Jwale re tla be re hetla morao re sheba dintho tseo re ileng ra di etsa ha re khutlela morao ho hlopha hore na batho ba bontate le bana ba bashemane ba hluphuwa keng haholo. Mme re na le bana ba bashemane ba re sebetsang le bona, re na le bontate be re tla be re keteka letsatsi lena ha mmoho ka letsatsi leno la 17 ile gala dinner di 17 ha rutlwe ke utlwa ore o bua ka zero male suicide kore ho ipolaya ha banna ha le sheba lona le fumane eng rona re le mokgatlo seo re ileng ra se etsa re ile ra fumana tse ngata tse behang batho ba bontate maikutlong kgatellong ya maikutlo hore ba qetelletse ba nkile maphelo a bona. Tse ding tsa dintho ha se ke tsona fela empa tse ding tsa dintho e ba taba divorce settlement e ba incapacity of maintenance court, also contravening ya di court orders from our di female counterparts. Kore jwalo ka o be o fumana hore ha bontate ha hlalana le mme ke mo bothata bo qalang teng. Ke ba bothata bo boholo ke bofeng tumi lona ka o ya ka dipatiso tsa lona rona jwalo ka banna re ba le bothata bofeng. Number 1 o di be 2 jwalo ka re tseba hore re na le mofuta ona wa bontate o sa buing haholo kapa o sa buing maikutlo a bona ha ba utlwile bohloko kapa haeba a utlwa hore mona e ka re wa hatellwa ha se hangata ba ntshang maikutlo a bona. Boholo ba nako e bataba hore o qetellana hana hore even le ha ka fihla ka pela molao o ntse tlo nkela motho wa mme lehlakore ho jane ho se jwalo empa ile tshabong ya bona fela ile bontate. Jwale o tlo thola hore nako ela divorce settlements re na le batho ba e leng di-expect tabeng tsenana tse re buang ka tsona rona ha se rona di-expect empa re facilitate fela re kgokahanyetsa tshebetso ena e phethahale. O ka thola hore motho wa ntate divorce settlement ya hae ko hona a tloelellwa ka morao ho nako hore ka nnete ho na le di phoso tse bileng teng tseo yena di sa mokgotsofatseng. 2 incapacity of maintenance cause ile ha re sheba hore batho ba bontate ho hangata ho feta hanyane wa kgona hore be o ntsa patala maintenance empa kapa taba kgolo e ba hore ha kgone ho ba le access baneng ba hae ka tsela ya o anaka lakatsa ho ba le yona. Nako nngwe mosadi wa mohanela hore a bone bana ho le jwalo. mo mamedi o mametse lesedi FM nomoro ya ka mohala ke 0860003084 a ko mpolelle na jwalo ka ke bua le wena ka jeno ka ranane lena la bua monna ntate na o kile wa ba le bothata bo jwalo mo teng itseng ha le se le qetile hore a mona re arwan le mme wa fumana hore tjhelete mono e mme batlang e boima haholo e ya nkimela o batla hore yena ka bo yena ke mo supporte o batla ka mona e be bana hape nna tshwantse ke tswe ka tlung na ikile ya go hlaela ntho jwalo ho jwanga ha o le ka hara bothata bona jwale re a tloa he mme wa ka ke tla potsong e nngwe hape. Ke nnete lesedi FM ke molelo ha re tle baneng ba bashemane ha re tlamano bo 14 years 15 years utlo ba re ngwana o ipolaile mono le fumana hore ke eng ntwe ba ka ngore bana ba rona ba bashemane ba ipolaya. Ha re ntse re etsa di programa tse re di etsang mona dikolong re na le dikolo tse re ntse re sebetsa le tsona re ile ra thola hore boholo ba bana ba bashemane le bona ba ba le kgatello e kgolo ya maikutlo ke maemo a etsahalang ka tlung kapa mo ha metswalleng ya bona ba ba le peer pressure hore o batla ho khotsofatsa kapa ho fita in hore mo a leng hona teng le yena iphumane a amoeleha. Boholo ba nako o thole hore tse ding tsa dintho tsena di ba kgannela hore ba qetelletse ba sebedisa dithethefatsi mo a lekang hore a baliye se bang se etsahala ka ida e ka ba ka tlung mme di ba ama haholo di dithutong tsa bona.
jwale o fumana hore bona ba nka taba ena ka mokgwa o hore fela mohlomong ke stage sa ona tjena ga feta empa o thola hore motho a sa kgone hore a ka ba le boikemelo bo itseng le taba ya bullying ke engwe ya dintho tseo re thotseng hore ya ke phephetso bullying ena eleng dikolong mo fumana bana ba bang ba shapa ba bang ba etsang o le fumane le ona hore ke phephetso e kgolo ya ntate Motaung le yona ke kgolo haholo e re tholang baneng ba rona ba bashemane ene o tlo thola hore boholo ba nako ha tlo bua ka tlung hore wa buliwa because o santse a rutwa hore ha o ka bua e tla ba o sele e tla ba o le kwala ha o tsebo sele ntho tse go fe so o tlo leka hore mohlomong le yena a be le mabaka hore a ka itshireletsa ba bang ka nnete ha ba kgone hore ba itshireletsa ba qetella ba ya mane mo ba fihlang ba commit suicide o mametse lesedi FM lenaneo ke e bua monna ka jeno ke na le Tumi wa re aha a foundation Tumi ha re bua le wena ha le sheba mathatana na mathatana a hlahela rona ba kojwana di mahetleng haholo kapa le bana ba ikemetseng bana ba gore ba sa hloke na le bona ba le bothata bo ba khatellwa maikutlo o fumana hore mosadi wa mokhatatsa na ka baneng teng o fumana rona le bana ba le bona mathata o sa tswa bua ka ona ntate Motaung ke batla ho qala bana mo ne ke bua ka divorce settlement le incapacity of maintenance cause hore e amme haholo ona mofuta o bileng re sa nahaneng hore wa ba bontate ba na le boiphihlelo hobane ha ba tlo bua ha kere ke bontate bo ha re ba sheba mo a nahana ntho e tla ho yena ho tla seriti sa hae hore ha ka tla a tla bua taba tsa hae tse ba mohlomong ba bang ba bona o santse a tshwere divorce decree of divorce but o tlo tshaba hore e nyakurelwe ho bana ipotsa hore e ya molematsa ene boholo ba teng o thola hore ba ipata ka mora dithethefatsi le bona e le bontate ha se hore e hlahela batho ba kojwana di mahetleng ebile ho bona ba be rereng bana le bokgoni hobane o tla botse bahala ke go hona le tšhelete mo hona le se seng se itseng se etsang hore ho be le thahasello kapa ho be le dikgohlano tse ka reng tseno ke lesedi FM metsotso le 18 ka mora hora ya 11 mo mameding tetsetse hape o ka ngwalla ho WhatsApp ya lesedi FM 0832840008 na ha o le ntate o fumana molao o emela basadi haholo na molao wa rona o emela basadi haholo o shebile basadi ho feta rona banna o tla ntitsetsa nomorong ya 086 000 3084 soon and very